inokuganga phakathi na umphupha wena athi mawubona lokhu ubona mina uyakukhombisa lo muntu lo ukuthi yena uvalelwe somewhere somehow uyasetshenziswa uyabona now umuntu nako lapho kuflipa khona na umbona ahleka akahleki uzubuhlungu le romkani sibize romkani le romkani le ikhomba ukuthi uvalelwe somewhere somehow ukhishwa ngesikhathi esithize angithi yakhuluma eqala masikhuluma kuthiwa ushayile esipikile ekhanda umuntu umfishane ilimi kanjani lo muntu ukhoviwe lo. To Podcast Club again, we are back with another episode where you and I are having a serious conversation and engagement. Make sure you comment, make sure you like, make sure you do the right thing, which is subscribe. And still, what do you think about today's episode? Today, Jeng and Joel, I'll never ever be alone. Ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Bishop PS. Mfundisi. Amen. Uyaphila. Ngiyaphila yazi na uthi BS ngiyazibuza ukuthi I'm sure maybe igama lakho nenesibongo what ama initials ama initials ama initials wakho vela B for Big, S for Simon. Oh okay yeah. Bishop BS so usonta kuphi isonto lakho lokuphi ni la Snake Park block 1 esine Soweto. Oh it's Soweto yeah. Oh okay mara ngathi msiwena umuntu onabezimu or umuntu osebenza ngamanzi yeah ispostoli like oh ispostoli la mixa ispostoli mixta uNkulunkulu nesidalwa libambe konke. Oh okay akusinto efana njengabazalwane like efocus on one side Bible lapha sinesikhathi sokuthandaza nesikhathi sokuphahla sihambe intaba samamanzi yabona sikubambe konke nesikhathi sezwe naso sikhona yeah okay kwenzakalani vele lapha emanzini emanzini which part efuna kakhulu emanzini ngibone like ukwelinye idamu like hey ngibone ngathi busele like ngalokhu like so yabona ukuthi leli damu li deep mus and wena uyathola yeah ngumude and then ngathini nje uyabona wakuthula mawusozwathola ukuthi igift yakho umuntu wamanzi and then bese so uyathola futhi ukuthi by the way nami bengisaba kungena emanzini fanele ukusikubeke mangithandaza phambi kwamanzi bengithandaza ngibhekile so mara ke le more ungena kulomkhakha wokulapha le more babuilda isibindi la kuwe ngaphakathi yes ugcina so ungena labo ongacabanga ukuthi uzongena khona yabona mangena laphana vele usukuphansi kokufa nokuphila uyabona ayikho amount umuntu angakunika yona ukuthi ungene lapha but mawungena lapha nawe ngokwakho nje basingama self initiate si uthi mawungena lapha uyitshela ukuthi ngizokhula lapha ngime khona izolo kusuka namhlanje kuyaphambili sengieda another layer uyabona so ngasho nje ukuthi ngisidiscover lapho lesiphiwo sami samanzi ukuthi hayi isibindi sikhona and then mongaba naso isiphiwo samanzi ube negama elikhulu elisho manzi but if isibindi sokungena kulamanzi asikho uyiproblem ngoba uzofaka umuntu ofana nami ongasaba amanzi yethu wena uyawasaba amanzi mina ngizosolo ngikubiza ngisondela mina ngifila ngathi ngaba la khumbula mawufika emanzini kunento evuka kwa ngaphakathi ukuthi engathi ungaya deeper and le moya yakubiza so come duze naselwandle kanjalo iyakubiza nawumela ngathi ungaya kancane nawe ugcina sengisikhathi ngize ngingakhona ukuthandaza amanzi angena la yeah and thothi enyaweni sengiyaflota so and usima ngikwazi kancane just for surviving not ukuthi ngihamba ibanga elide yabo but nje when mayifika kulento yamanzi hayi nami ngifeel lapha ngathi ngikwamanye amandla ngoba noma ngisaphahla lapha ngisashisa impepha ngisalungisela kuyaphakathi kunento ethi shesha ungene yeah so vale nibhabhadisa or vale seninza ukukhuleka emanzini or ni cleansing kusuke kuyi cleansing yamanzi let's say umuntu ukuthuna isikolo samanzi and then bese sokutholakala ukuthi aphuphe yena angena semanzini suke sidala kunesikolo samanzi sikhambela suke kunomuntu wakubo ahamba naye umuntu wamanzi loku am invite yena uzoyibona lokho aphakathi kanti ngulo yamuntu kamoya vele phela khumbula umuntu kamoya akana image ezovela ngayo uwe uyabona mayibona semanzini uyazazi amanzi uyawasaba mala masoyibona phakathi emanzini ungekona ukuthi uyangena omunye azathi ngibone ngiphakathi emanzini ngihleli nje ngiphefumula uyazi in real life ngeke uzokwenza but lo muntu kamoya ukukhomba ukuthi emanzini na angahamba up to this far yeah so suke sihlambulula abantu lokunibiza ngecleansing la social media
noma esilungwini Yes. bese uthola ukuthi ke vele siyapapatisa ke ukuthi siphamisa amajazi thola ukuthi siphamisa amagobongo amabhudlo ngesiswati amakhamba ngesizulu ubulawo ngesixhosa yabo igobongo thola ukuthi vele igobongo negobongo liyayidinga ukuthi uye emanzini yabo yini igobongo vele igobongo ngayibiza mina njengokuthi angazi zoyibekisa kanjani le mithi ehlanganiswa lapha ngoba kuhlanganise abaprofeti abahlungu le mithi yalena ifana nembiza yedlozi yabona ifana nokuthi naw sodle yona kunemthangala kunema walls efika iwaphushuze noma iwaqede ahlukanisa umuntu osenyameni nomuntu okamoya so mawudla igobonga kunesigaba la ufika khona ubona ukuthi if bengadlanga legobonga lokhu bengenkuzo mabakukhuluma yes ngalendlela le yazi ngifonela ugogo wami izola ngambuza ukuthi yini igobongo azama ukumchazela like kancane kancane wathi ngesindebele basho libhudlu ngiyo ngisho yes so nabo bayiberegisa nedi angazi ukuthi bona bayisebenziselana nase ayichaza kuhle ukuthi ezangomeni nabo ngathi there's something similar abayisebenzisayo umehluko kuphi phakathi kwakho nalabo bizangoma awukho kakhulu umehluko edu sekutheni lelibhudlo nabo badlala ibhudlo labasizangomeni lona lelibhudlo ngosibiza ngelibhudlo labo ngogobongo ubiza ngenye indlela sibambe ngebhudlo nabo badlala lona libhudlo nedi kuhlukana nokuthi ibhudlo lana ngoba mina ngikwazi amabhudlo awu9 uyabona but mina enginawo engikhona kwenza u6 kuphela lamanye angikhona ukwenza but ngiyazi ukuthi nabafika let's say kufika loyo muntu bathi ungenzele leli but nawenza leli ngathi wenza leli ukuthi nokuthi ungakufaki lokufaka lapho ufake lokhu nalokho and then lelo bhudlo lelo ke selicondana nawe ngqo alisasebenzi komunye alisasebenzi komunye okay why ufake into emhlophe like no mawulenza mani ifeshale kamoya ngona ngisho yilokhu ndana umqako idaka lelimhlophe alibona lona lisiza nje for the cleansing yabo izangoma masilifaka zona most of the time babhizi ngento zokuthwasa bavamisa faka elibovu ibovu nalo sithi thina inzilo kamoya uyabona ngasho njalo nje ngimfisha kakhulu ngalo kulezi izangoma angazi kangako kodwa la kulezi nangifakile ngisuke inenhloso 1 yokuthi ngenza icleansing kimi na ukwayisusa leyana facial leyana sesisuke siyenze lapha kukhona okusukayo la kuwe okumamathunzi okwenza ukuthi mhlawumbe ungathandeki uyabo iyakusiza ngokwayo okunye ke ngoba siyashutha sisuke sifaka imask ayithi lo muntu engimshutha lapha uyambona ukuthi akasaveli ngeke ngumrecognize awukhona ukumrecognize unless uyamazi uyabona and then ke ingisiza nalapho ke uthola ukuthi uyafisa yena ukushutha but angifuni bangibone ekhaya noma ngasekhaya ukuthi sengiqala lo hambo ngenza kanjani ayifeshali khona and then nathi angafaka hayi angibonakala ayidumi yakufanele le mask mfundisi mase umhlophe upha ngathi ngumgijimi nami yangisiza yena vele kakhulu ngoba angithi ningenza nawe ndeni ngenza yona so yenza ukuthi ube negazi nakubantu iswasho kahle ngisho njalo how did you discover that you have a gift in terms of dreams, analyzing dreams, unpacking dreams, explaining dreams? Ele amaphupho izobathiki kancane ukuthi ngichaza ngoba mina bengicabanga ukuthi ngizofike ngikhule noma ngidume noma ngaziwe ngokushumayela ngoba ngishumayela kakhulu kade ngisakhula. Okay. Kanti boku khike lo mfundisi lo bishop lo. Ngobe naye ngithela kubo age of 26 bese sengumfundisi 28 bese ngumengameli eZayoni. Bengikhuphuka kabuhlungu ngapha. Mara lapho uyabona ukuthi okay right igift le ikhona lo muntu nake phambi kwabantu kune spirit esitake over. Ngithanda kakhulu ukuanalyze lama verses labana. Ngiyamuza uBishop uthini kodwa nami ngifuna kusho into abangayishongo yabona. Until ngize ngithi ngiyabheka la ku YouTube. Thola omunye ubaba ngizokhohlwe igama lakhe ngoba ngikhona ubiza amagama abantu. Umthole yahlazi ya kwelinye ama broadcast
radio station mana nakahlaziya immediate asho lokho la kimi ukuthi nakanje immediate asho lokho nakanje and then ngiyaqala ke manje ekhaya uyabona sengilana nje nathi umuntu ngiphuphe ukuthi nokuthi hayi ngithi usho ukuthi nokuthi lo hayibo ukuthatha ablo ngithi hayi ne-feeling nje ukuthi kusho lokho and uyothi ubuza omunye umuntu ke manje onolwazi athi yavele kusho lokho yabo so ngidiscover ngokuthi ngithi ngiyayifundisa kanti sengicorrect amaphutha aloyo muntu engisuke ngimbuka ngaleso sikhathi yes yeah nalokushumayela kwaba kanjalo naloko kube kanjalo yeah singathoma indabeni namaphupha. Do you guys have dreams? Asithome ngala simple ne. Mawuphupha usemanzini like let's say ngiphupha ngisemanzini ne and then mangibona amanzi mangithi ngiyabheka lapha amanzini ngibona like inyoni birds like ziyaphila like inside water. What does that mean? Le inyoni ezingamadada noma lezi ziyini noma inyoni nje le endizayo lezi zindizayo sithi lezi indizayo ezizindizayo ziyahlukana nazo ngamakhala but ke anything endizayo la ezweni lamaphupho isuke kuyithunywa lezo but once waba into ehamba phansi usuke kuyidalwa idalwa nethunywa kunomehluko ukuthi idlozi sithunywa phezulu idlozi phansi sithunywa phezulu so manje usuke ubone inyoni ngasemanzini nawo olapho bese ubona lezi inyoni lezi zisuke zinzani zithunyiwe ukuthi ngathini zizo-check ukuthi zibucheckela maybe how deep is the water yini into engozi lapho noma yini okunjani but zisuke zithunyiwe zona ngisho nje njalo but naseyike manje so ubona madada akase esikhethele lapho kancane nakungamadada amadada khumbula ahlala lana vele emanzini wona ayaphila ngaphandle ayaphila emanzini so amadada amazowabona asuke most of the time lo mnikazi wamanzi uyathanda udisguise ngamadada uyathanda ukuqasha lamadadeni uyabona akuvamisile ukuthi kube abakini makungamadada but kuvamise ukuthi kube imimoya enamandla emkhulu iyasemanzini ngoba ifuna kuza closer to you ayikwazi kuza kuwe ikulisa simo lesiyana ifuna ithole something like edelekile ngasho njalo mara mawuphupha ke wona phakathi emanzini usuke kunelokhuzana kunento ethi kumele ukuthi emanzini lisuke likubiza lephupho noma lisuke kubiza leyo ngilozi yakho ikubizela kuphi lapho phakathi emanzini but ayikubizela ukuthi uyothwasa khona ikubizela nje ukuthi uhambe uyovakasha isuke yona khumbuli iyasemanzini but iphila nawe mayikubonisa emanzini isuke ikhumbula amanzi yona isuke yomele amanzi yona yeah okay so in that case ke kufanele ngiyocleanse emanzini funa uyocleanse but ke kudependa futhi nakhona ukuthi cleansing yakhona into enjani ngeke uyifike uyigeze amathunzi wena ngokwakho funa uthole umuntu ageze wena but let's say nje uphupha nje emanzini aphiwa akuna kukhu lapho akunani uyakwazi ukuyela emanzini ufike ungene ufike uphume uthola futhi kuyathika kula box bele empty yeah then nangabe uphupha umuntu omaziyo a friend or family member but ushonile ephupheni wathi hayi ubasibani ushonile lapho vane ichaza ukuthini lelo phupho leyo muntu usuku umlula uyabona umphupha ashonile usuka ngeke azafe anytime sooner usuku umlula uyophila isikhathi eside leyo muntu yebani should umphupha ashada yeah nayo ke la ifike singene khona umphupha ashada ngelo khunzana ngama ida umuntu esifazana ugcoke iloko lemhlophe lelokushada usuke leyo muntu angashona noma wesilisa agcoke isuit so angashona but nabashada bagcoke traditional kusuke kuzoba nomsebenzi la ekhaya kungaba namalobolo olungashada vele uyabona yeah mara futhi nakazoshona umuntu ufuna umphuphe akhuluphele amuhle kundlula lokho enimazi kona kanti uyagula but let's say uyagula umphupho onde kakhulu ngazi ukuthi angashona anytime utazibani angiboni uzosurvive ngimphuphe angathi sokulingana nombhede sokuphele kakhulu ngaye uyaphila ke loyo muntu yeah shuthi nje iphupho vice versa ne yeah lenze opposite most of the time angithi suke lezela ukuthi ungavuki lapho ukhala yeah ngoba emndeni nomndeni kukhona umuntu idlozi elifike likhuluma naye ngamaphupho ufuna kube yiwani umuntu ukuthi silinde bani wazowaphupha bani nje ukuthi bani banakasa hayi sesiyazi ukuthi ivele njalo but nangashongo lutho loyana akunalutho
Manje sike navane kunjalo ke navane umuntu abhudanga okay ezinye izinto bathi sinyama like umuntu akhona abhudanga uThuvi vane bathi sinyama No. usinyama vele ithuvi yilo khunzana bathi ke sizulu indle ikaka ngithi yeah and then isuke kuyisicitho leso basuke bakushaya ngesicitho samasimba ukuthi uzothi na uhleli nabantu bangakhona ukuphila nawo uba bafile nje ngazi uyanyanyeka akekho ongahlala nethuva endlini yabona noluqeda ukukhipha manje akalibuki nokulibuka ngilo pressure la flash yeah yes yeah okay it's very vague as I wish ukuthana lelo la Thuvi bekuyi lucky no yabona lathi siweke kungabi ne vice versa ke kulelo kaThuva yeah zikhona ezelakhi let's say uphupha ifish suka inhlanhla yakhe isemanzini ufuna ukuthi wenzeni angithi uyazi uphosa ifish encane ukuthi uthole enkulu so ikhomba lento ukuthi inhlanhla yakho ibanjwe ngilaba semanzini mawuphosa imali phakathi emanzini usuke uyomukela le yami imoya ikunikezele imali ngalendlela yayo ngithi bakudume ngokuthi millimate yona iyona ebenza abantu babe richer so most naloku phupha amafish ukuthi inhlanhla yakhe ibanjwe imillimate ngisho nje njalo okwayibona imamedi angakayiboni ke mina ngicina nje ebusuku phela mina le mimoya ekukhulunywa ngayo lana angakayiboni in reality ngisigcinana naye ebusuku inzuza ngayidisturb ngendlela yasebusuku imillimate ngayidisturb ngendlela yasebusuku mara nawe ngena lapha manje zakhe kufile something ukuthi imillimate nayiseduzane uyayifila unuka ifish kakhulu ya lamanzi lawa ngithi lamanzi achala ngifaka umuntu ngizofila khathe ngithi what's next uve ukuthi kunuka ifish la uzuthi iseduze kakhulu khumbula naye futhi imambane inuka njengayo most imahamba ngelokho ngesiso so umqondo nginxa ukuthi ibludem siyazi ukuthi ibludem ino him no hair lapha uhair iyo le millimate and then uhim ile nzuza uyabona so asazi ukuthi makusondele kakhulu but inzuza yona ifila mawusemanzini ifila ngokuthi la usofike kuyo manzi akhona la ngaphasa ayashisa ababuthukuthu yeah so uyazi ukuthi le territory sengena kuyo manje wenzani manje nasenjalo mina ngena strength more awusabi angilangikhola khona ukuthi shuthi isimo salomuntu lo engizomfaka lamanzini si require ukuthi kuze kufike imambane izothinta yona isandla yabo yena ngeke ayifile mara kushisa uzokufila mara sikhuluma siphakathi emanzini ukhuluma songaphandle uthi eish uzwile la kathi kushisa kakhulu athi phinde kwabanda uphinde kwashisa uphinde kwabanda ngithi hayi umkhulu ngangitshela ukuthi bayasethuzana ngithi mina hayi beyangeke etuzana bekanathi yabona ingabaleka azimini nami nangiphuma endlini ngiyaphahla ukuthi babangaveli ngalobu kuhamba kwabo phansi ngiyayisaba kakhulu lento nangiyibona but one thing ke oyenzakalayo always uzofika uthole ukuthi encane etini njengale yalona iphone lela yeah ngiyibona i-tripod iphone yes ibe incane ngakalokucilicane so uthole ukuthi for 2 years 3 years yokingaka ikhulu ufuna uyibuze ukuthi njalo ngifika amanzi la sebale encane leni yami yini ngakhulu kanti yona enjani lengakhulu so yabona ukuthi is either iyo lenkulu but idisguise ngencane so that uvalo kimi ngazoba likhulu okanye umntanayo phela umuntu akamelanga etsheni ke lo mntwana na ubona umntana webhubesi likhona ibhubesi duzana but ke one thing ke ngemimoya ngeinyoka noma ngalabo omkhulu basemanzini labo esikhuluma ngabo manje akusibo laba abaphethe umfula lesikhuluma ngabo la uzomthola avela so ungathi ubona umnomzana lapho ubone isidalwa sakini esiphile emanzini esiza ngeform yamakhosi alamanzini umnomzana akaveli ngakalento ngoba akafuni nokubizwa ngale gama lalento le angaba anything but not lento le yeah ngibo laba bakhukhula izinto nabavumova from dam number 1 to dam number 2 yes inkanyamba yeah so my babakutshela if like they say bazokurelocate abaye edamini le Vaal River bazokutshela ukuthi abantu they should be aware bangapenti izinto zabo bapenti izinto amasenke wabo ngama color instead of lo ngagcina ekhaya kudala nje sisakhula uDomoyi athutha khona bathathe icanda la khona but asikho lapha mina ngakafiki lesigaba sokuthi bangitshele le prophet enkulu ngangalezo ngiyathandana nami one day
kuyokwenzeka ngoba ngangathandaza ukuthi ngisafisa ngeke ngimfake emanzini ngoba ngizwa bathu uyabonakala lana uvela njengomuntu lapha eSnake Park epheze 2023 ngabo November hayi sahlangana nale yansizwa ya Down Deep emfundisi hayi ngayidipa yangiyidipa till today lo yamuntu samfaka lapha ngiphila ngasambona nalabafana abagadayo lapha bathi abafana manje lo muntu mazi lapha angimazi yabo so ngiyakholwa ukuthi ngangifaka yena because ngemfaka Thursday Sunday yakhona sengiphupha ngene ekhaya ngigcoka igown ya graduate okusho kona ukuthi kukhona isigaba ngangifakwa kuso uyabona okay but should ube nekolotha akhamuka nje umjida athi ngicela ukuthi ungifake emanzini njengayo bafo agcoka njengebhuti ngifake mfethu yazi ngiyasaba ngena la uTambambi yamfaka shobe gone and abantu abazi ngamanzi ukuthi amazi akuthadla amakhulu khona kakhulu njengalapha eBlue Dam akekho le deep lo muntu kwalokushisa ngikhuluma ngako kula kuqaleni ngaleso kuyabantu uhlala la ngaseqaleni la uhamba khona la khona amanzi asemadolweni ufika ungene bathi uphelele la shobe la ume khona uvula avale la ume khona phela la mntana sikhuluma ngomnomzana ke manje asikhuluma ngalabo bakini uvula avale la bangafike babheke baze balokhunzana bayekele iyayibayekele uphelele phi lo muntu ngoba kandlulanga ke bayoqingaleka uDeep kanti yena ubekwe lana wafihlwa uyabona yeah ayiwanda ukuthi kwenzakalani ngaphasi komhlaba ngaphasi kwalamanzi ulwazi lalapho lincane uyiwani umngane enginaye othwase 2015 emanzini 6 months wabuya naye 6 months wabuya inwele zakhe mazipho ngathi njengomuntu beka ukamona umuntu angabeka isibhedlela angaziwa bangamgundi yabana mazipho amade but ngeke ngibize nangegama wala ngamtshela ngathi safuna ngeke interview ngoba nami busy and then owathi ke kunezinto engifike ngathi ngithwala lapha ngathi nangithola kwathiwa lezi awuyikhuluma ngaphandle lezi but engakutshela kona ukuthi ngagcina ngivuka umoya ngiphuma endlini baba omncane ngilindile athi ngo12 semanzini uthi baba omncane ngasuka ngo11 ngasuka isithunya nayo ungena lesa sizibo for 6 months ngilapha ngaphasi uthi na ucreva inyama yenkukhu akupheli neminute uyobona uchamuka umuntu azokunikeza uyala ucreva ivoice yathola noma ngabe ile creva uyayithola lapha emanzini kwantu lithaka kanti lithaka into akutshela edela kule angazi bangimgubha yongitshela moya bathitha waphuma ke waphuma yakhona after 6 months mabona into ekhona ukushiyile emubuyele emuva wena mabuyele emuva and then wafuna futhi siyavuka lesithunya uyangena bathi ngena bakhona into eshiye lapha akamtsho uthini and then akangena ke sikayaphuma nayo leyo python leyo naphuma ngayo bekelana phaqa ngaphansi nikeza umkhonto shaya washaya inhliziyo kuye iyathamba kulaba iyaveletha but kuye na imbuku yazotha imbheke emehlweni uyabeka beka ikhanda la nakachaza but wagcina lapho ngokuchaza kimi omunye kumama okwangihlebela kancane wathi ki uma ikuthatha lophuma nayo iyona esuyithathile kusokuyidlozi lakini lelifuna ukuphila kuwe ngaphakathi wathi mayikuthatha le reason iphuma enganamandla igcina ukudla ngaleli langa ithatha wena ikugoqa yonke lento osukuyibona lapha emanzini usuke usephupheni but usuke half dead half life yabona nje lo muntu uthi ngathi ukukhoma yasemanzini wathi kodwa yonke lento waso ozobuyithosa emanzini apha uyithosa nje lokho ugoniwe wagcina ngale khatha kuthatha wapasa out wabeka kanjalo kodwa akanginasho kodwa ngiphethe nje lezo yitulo ezimbili nje kuphela zamanzi ngizobona mase ukuhambe mina nami ngiyazi one day hayi uzositshela ngithi mina bayangazi ngeke bangithathe ngoba mina ngizobuya ngikhulume mina ngithi kade ngiyakhuluma kodwa kujile hey marezwakala ngathi iyathusa manje indaba khona le man yeah yo all right so ngifuna ukubuza nasinto ke ne nawubhutanga ngesinebele sithi ukubhutanga ne yakubhutanga ngiyakwazi so mawubhutanga unto khanje ubona ngomuntu oshonile ne ngibona iphuphini uyahleka like ngibona uyahleka and uthi kimi do you know this tank lezi blue as green esifana nalokho in color yes asima ubona this thing ubona mina what does that mean umuntu akini
No, akusimuntu wakimi uneighbor. Uneighbor. Umakhelwane. Eish. Le thangi lakho ngalingakanani? Angisho kunalanga asithi 20 and akusi 20 liter man. Lezi ezikulu I think ezinkulu engathi uJojo. Yes, but not cool as like iJojo. Yeah, ngiyabona lamathangi, yabona ke lesiya kuyo manje. Na umphupha wena athi mawubona lokho, ubona mina. Uyakukhombisa lo muntu lo ukuthi yena uvalelwe somewhere somehow. Uyasetshenziswa. Uyabona. Now umuntu nako lapho kuflipa khona. Na umbona ahleka, akahleki. Uzubhlungu. Le romkani sibize romkani. Le romkani le ikhomba ukuthi uvalelwe somewhere somehow, ukhishwa ngesikhathi esithize. Angithi yakhuluma eqala masikhuluma kuthiwa ushayela esipikile ekhanda umuntu umfishane ilimi kanjani. Lo muntu ukhoviwe lo. Yeah. Umkhovu futhi most of the time vele umuntu akakhovekile akasuki akachamuki kuwe akachamuki kwako uqhamuka ukhona kufinyelela kwabase next door. Yeah, athi mina ngilapha mina akukhombe lapha wena bofuna ubhekeke lapha kumakhelwane benu la kulale madrum khona kakhulu bese uyabona ukuthi uyavuma yena ugogo lapho ukuthi indlalele ngasemadromini lamaromkani lawo. Nangabe uthothi nawo ikulusi noma indawo yabantu la kubeka khona yinento le amafosholo nanani lezi zinto lezi uyiphuphile uyayibona. Na uthi yovula khona uthi khona bavula lapho ngokuzokushaya ngokwazi ukuthi lapho ntamba mana kuvula kuphuma amajita lapha yolima. So and yes lo muntu wathi umphuphile like umuntu wakhona washona ushone akusikade ne and ukushona kwakhe it was just a mystery death because like she went to the hospital giving birth and then she never came back. I think ubuyile I think umntwana wayesemncane and then after that washona. Abamthebulile loyo. Nalo linye iphupho lokhunzana ngizothi ngifundisa ngihlaze amaphupho ngiphinde ngifundisa ngamaphupho ngenza ukuthi zingakushiyi ngoba sayiphatha nge-life. Okay. And then ubona kanjani futhi nangabe futhi omunye umuntu athethuliwe umbona ngokuthi mangabe umphupha wena let's say nimngcwabile uba ubhuti wakho lobanibani isihlobo sakho na umphupha manje sokungathongcwatsha kwesi2 loyo muntu lo usuka khomota angike ethuneni mina okanye khani let's say lo munye namngcwaba 10 years ago so phinde uyaphupha manje seyamngcwaba loyo sokukhani sokufika isikhathi sakhe manje ngabe sokushone ngempela ke manje so uthi ke mina khani ngifa ola lo mbe ngakafanga omunye ke thothi nje uyalwa nje ungcwatshwe last month this month uyabuya futhi umngcwabo wakhe loyo uyakhoma uthi angike ethuneni ngiyasetshenziswa ngithethuliwe uyabona let's say omunye athothi umphupha umama wakhe washona but umphupha uyagula nawe lo uthethuliwe akeke ethuneni ukhona ngesidumbu but umoya wakho na wathatha uyasetshenziswa uvukile la mamphuta angaphila esikhathini esiningi umuntu washona ne mamphuta angaphila is it the same thing ukuthi nayo uthethuliwe lo muntu kudipenda nje wangisho ukuthi ugula uphila wenzani uphila alright akaguli akekho right maybe family member ni happy family nje kumnandi ephupheni loyo usuke nje anivakashele loyo usuka nivakashele loyo usuke angekho ebuthakathi nani suka avakashele sho yathusa ke mase kanjalo nandelinye kodwa iphupho ne lese uphupha abantu abadala ne abamakhalati sithi mhlambe basemzini wami bahlangene ngenhloko benze like a cycle bangaphasi komuthi yes abantu amakhehla nezalukazi bahlangene ngezihloko benze like a cycle like bayakhokhasa bakhuluma nga something like yes kulapho kukhomba sometimes ukuthi kukhona umkhufefe noma kukhona itulo abalakhayo but abakini wena bayakumbulela ukuthi bheka ukuthi imhlathi yazana ihlangene manje kukhona ida ungalimala wena olokuzolimala omunye umuntu oclose nawe but naye la icala khona ama meeting suke lingakho that suke kuyi warning dream nje leyo uthi khona umuntu ovuthela uyavuthela but manje bakini bazonikhomba ukuthi kuhlangana abantu akuhlangana akusuke umuntu oyi1 noma ngahamba manje uthi uhlola ukuthola ukuthi kuvele oyi1 but kuzovela lo oyi1 ophambili but akekho oyi1 bayakhomba ukuthi kuhlangenwe la before kuthunywa lo enza ukuthi okay basuke bebaningi njengebhola ukuhlangana i-team ibambana ikhuluma ukuthi siplana kanjani but kokoro umuntu oyi1 yathola ke kwanje navane kusilwane sigijimisa ke ebhutangweni khona esinjani ngoba nangabe kuyinkomo igijimisa usuku ufuna idlozi lakini if ukhulele ekhaya ubaba ufuna idlozi lakubomama
if ukhulele ekhabo mama ufuna idlozi labo baba if ukhulele nje kahle nje emshadweni wakini bese lakuhlupa le dlozi ufuna ubheke ukuthi ukhonza kuphi mose lamaphupho la ngidibana nawo kuma session basuke bantu bakhona uthola ukuthi usindisiwe amsolo kusho njalo uthola ukuthi usindisiwe umuntu wakhona manje idlozi seliyamfuna limfunela ukuthi azophatha le nduku naye yes azophatha ishoba liyamcinga ke lapho lo kulimcinga athi ngigijimiswa inkomo ngivinjwa inkomo yabona yeah nabana kuyinja makuyinja ekugijimisa iyagijimisa angakufici inja usuke kunamaphoyisa phakathi okay kuzokuvuka lamacala yakufica lenje yakuluma sekuyisicitho yakhonkotha lenja iyemaphambi kwakho yakhonkotha sekuyidlozi liyakuthethisa inje itshintsha ngayo yonke indlela yakubuya nje yangakhonkotha yeza nje kuyafika kubamba nje kancane esandleni yangathi yafaka amazinyo yaphinde wakhipha idlozi liyakuchawula khona into enhle oyenzile ngeke ngayibona lelo phupho lelo most testify kubantu abaningi liyasebenza ngaleyo ndlela yeah uthola umuntu kanzi umsebenzi afaka abantu abadala bazochamuka athi uphupha izinja ezincane nezinkulu zinga different colors ichamuka lezi zifike zibamba lana saka left iphinde zindlule enyabamba la iyandlula enyabamba la iyandlula kukhona into enhle ayenzile bayambonga manje okay should uyiphuphe lezinja zenza umkhuba angeke kwenzeke ukuthi uyithola eminyama yenza umkhuba nemnyama uyithola eminyama yenza umkhuba nenyikhala kuhlangana idalwa kuloyo muntu loyo ophuphile la kuye but ziletha iimage lapha ukuthi nangu sisiyahlangana manje phela ngoba abantu abayecansini bangazange bavumelana yes sure then ngabe usilwane esihlukileko and then siyagijimisa mara nafanele sikulume yeah like these dogs man bazibizwa ukuthi ama wolves or yini this is too sour sifana nenja mara like yes nangabe ugijimisa maybe isilwane is more like that and then siyagijimisa mara makufanele sikulume sikuthole nawe sikulume asikulume siyajama ukuthi sikucala yeah leyo ke suke ilengisidlozi lakho but idlozi leli elihlala esigangeni yabona umafele empini lapha yes angithi inja ayikho iswane sithembeke njengenje inja yakhoda iphinde kuluma yes na ungafika nje namekhaya kunezinja ngizokubambela kayi1 inja yafika yakunuka ukuthi hayi khula ngezikushaya ngezikuluma yafika ikunuka izokuthinta ngekhala layo so iyakuyekela kusasa uyongena uyi1 ngeyisakuluma yabo so inja isilwane esiloyal kakhulu so silamaphupho sithi idlozi eligada umuntu ngokuthembeka so njengobona ugijimiswa ngile huvu or yini lento lana inja yesiganga isuke le nja le igijimisela ukuthi iprotector lapha esigangeni ukuthi even esigangeni usafe yes usafe funa ugade into ezofika yenze mayifika kuwe yabona yeah funa ugade into ezofika yenze mayifika ngoba iyona into ebalekile le ezoyenza mayifike kuwe yeah even ibhubesi ke manje ukuthi ngilule kancane ibhubesi mangabe ibhubesi ngeume phambi kwalo hamba lapha phezulu yofike bathi ungasondeli li dangerous ungasondeli phambi kwetiger kwengwe leopard but le minute ephupheni uzoliphupha uzobona ibhubesi noma lofike lihlale la lokugijimisa jakatulo noma lenzeni mana nalifika kwelingakulumi idlozi zakho lamakhosi lelo idlozi zamakhosi ke ngapha kwalamaphupho kusokukhokho umnikazi wesibongo hayi ukuthi usekundaba ezitha yes yeah so malifika ke le yanja isebenza leyo msebenzi ukuthi shuthi yona njengoba igijimona ubuka ubunja bayo uyayithukela kodwa na iza kuwe yona ifika iveza ilingaphakathi ukuthi la ngaphakathi kuphila umuntu but in order ukuthi lo muntu aphile la esigangeni funa a disguise afane nalabantu bala sigangeni that's why uzo umuntu athi bengithi ngifake emanzini ngibone kuze inyoka bengithi yasithatha yafika yajika nje la yaphinda bile emuva funa uyibuze ukuthi why ngamlumi iyo but spirit esiphakathi kwayo akusiyiyo yilabo umkhulu bakhe bebazomsondela nje phinde bahamba konke bazomnika yona so nalezi nje ke lapha esigayini same thing because like isikhathi esiningi sinocabanga ukuthi mhlambe buloyi or mabhadi into ezinjengalezo akusiyo kule case lena mina ngizolichaza ngokamoya lokho kokuthi bantu bangathuki yeah mangabe zikhona izilwane funa ugada into eyi1 inyoka ile nayigijimise ebusuku yafika yakuluma isitha leso imeli isitha mayibovu imnyama
bese yakuluma igreen imhlophe imabhadu like leopard njenge python like lezo azivamise noma ngenza ini nayifika kuwe nogada ukuthi yenze ini nayifika ku yakuluma isitha wayibulala isitha wangayibulala yafika nje aba calm nayifika ku leyo ikhomba isidalwa sakho esize ngeform yalo mzimba lo ngiyayithola ke manje nabane ake sibele bheke makile amanzi ne nava nombutanga like say maybe ngingene emanzini maybe ngiswima and then ngaphuma emanzini someone wafika kimi wathi hey wena wayebungene edamini lingozi li dangerous kunenyoka enye enkulu kumbi lapho vane kungachazi uchaza ukuthini ke lapha usuke ungene wena ephupheni noma lo muntu ukhuza kuphupheni noma ukhuza ephupheni okay ukuthi ungaphindi ubuyele lapha ngathi ungaphindi ubuyele lapha lo muntu usebenze extra job and extra miles ukuprotector wena bekabona ukuthi lapha uyacedwa lapha usuka wena ungekho fit ukuthi uyofika lapha kulowo manzi kuselamanzi nami engakabi fit ukuthi ngene kuwo la ngena khona ngisa collector izicu zokuthi ngifithe lapha ngoba nangifika lapha emanzini lapha ungena lemizimba yethu kufuneka labantu bethu bakamoya uthole ukuthi siba la ngaphakathi emanzini siba yibona ngalendlela ukuze ingakulumi lengakwazi ufuna ibone ngathi ngilo ngimjwayelelo lapha phakathi emanzini engihlala ngiphila naye but mawuzosuka nje uyongena la usuka nje uyofunda ugrade 12 usuke primary ngeke uzuphasa nesisodi neyodi answer lapha ngoba uzobuzwa ngento zaka grade 10 awuyazi ugrade 10 ubuzwa ngento zaka grade 11 awazilutho yabo so nalapho engisho ukuthi wena should now uphuphe ngalendlela bakukhuza bathi la ungene khona kunomuntu omkhulu kakhulu ngaphinde ubuyele khona uphaphele izinto noma ugijime waya phambili yes wayongena eklasini ongakafithi ukuthi ungangena kulo yeah okay I know ngiyayithola because ihamanzi like mawabhutanga akukho mnandi azimara ezikufana like mawabhutanga uwela phasi like have you ever dreamed uwela phasi suka mhlawumbe phezulu or wena emgodini it feels like ngasithi bakosi uhlale phasi awuhlali phasi yaphaphama yeah okay lelo kuyiphupho lokundiza lelo bengishilo ngathi lincane lamaphupho lawo ukuthi uphupho uwa noma uphupho ndiza kusuke kuyimoya ithunyazo unamandla ekuthandazeni ake sithi uphupha uqhumuka la emanzini uya drowna akusi wena ukuthi uzodrowna mawufika emanzini yes but kusuke kunalo moya womndawo wamanzi lo muntu loyo wabulawa ngamanzi amhlula wahamba waphela emanzini yes wangatholakala kanjani mhlawumbe asithola isidumbu sakhe but abawutholanga lo moya wakhe ngoba umuntu ufa la atholakale lenzansi lafe khona kusele khona lo moya wakhe that's why ubona isibedlela bagijima nezihlahla uyabona lapho bamlanda khona so lo nawuzophupha unudrowna uza lo mndawo lo muntu lana owabulawa amanzi owazohamba and then makasabuya lo muntu la phela umoya womndawo akusivele wakini uzobe khona into ayibonayo la kuwela afuna nayo ku-assista uyabona na icabinet ihlangene la kusengarishafula uyabona kuyasetshenzwa bese uthi nami kodwa ngiphethe ukuthi ngalekelela ngokuthi ulapha emanzini angidandini ufuna umzimba ozophila kuwo uzoyiveza ke manje bazothi nabamtshela labakubo afika acela kwabakini bavume bese bayamtshela bathi hamba umcela lo muntu kodwa umtshele ukuthi wena wahamba kanjani bese yavela ke phuphe kungungena emanzini uyadrowna diamond phuphe ngihamba namanzi ngengiye namhlanje emanzini yilo moya lo muntu uyakhomba ukuthi ngahamba ngahlula ngamanzi ngahamba ngaphela emanzini namhlanje ngifuna ukubuya mina ngangisebenza so yeah so makunjalo vele kufanele uzame nje ukuthola indlela ukuthi uthola uthole umuntu ozokusiza in terms of ukuthi uanalyze and ukwazi ukuthola nesizo in terms of those kind of things always indlela bathi ibuzwa ngabaphambili kawe consider consider all right no ngiyakuzwa mfundisi mawusho kanjalo ne ngifuna ukuthi ke sicalele nasi ukhuluma ngemindawo basho kunomndawo kunomnguni kuno what uphumehluko lapha okay ngithatha nanga amanzi kulokhunzana umnguni sicala ngomndawo ngoba umndawo idlozi idlozi elinganaso isibongo umndawo shithi i foreign spirit basho njalo
uhluke kakhulu lo mndawo khona abanye bafike la ekhaya bazosebenza njengalezi insizwa gcina bangasayi emakhaya gcina sikashona uyabona into leyo ugcina isebenzisa la ekhaya be umunye bekazolusa umunye beyo kitchen girl umunye bekayini you understand and then ke bese siza la ekutheni kuwena uthole ukuthi lo mndawo na ufika kuwe ufuna ucela ukuthi usize awunalo igazi lakho lo muntu umoya womndawo mawunawo ngizochaza nje ukuthi ubona kanjani ubona ukuthi mase bavumelene nalabantu abala kuwe emzimbeni ukuthi lo muntu uzoba isisebenzi la uzoza nayo yonke into amandla kuyo omunye umandla ekuphatheni emsebenzini omunye umandla emalini omunye umandla ekufukuzeni einkomeni vele kahle kahle izisebenzi lezi yabo and then lo moya lona mawufika la kwela uzophupha kakhulu ushelwa nicomana one thing led to another but ngeke nifike emvutho ndaba lapho siyabona akusisilwane kunomoya bo introduceka la kwavunyelwana nje seyikhikhile leyo nto leyo lo moya womndawo usebenza ngaleyo ndlela and then bese sokuba umoya womndiki mina ngiyobiza ngebackbone njengoba sibalance nje kulomcamelo lephilo le ile dlozi noma ile ngilozi ekufika kuqala emzimeni lomuntu aseseyihlwile bonke leminye imoya ifikela kuwe umndiki most of the time awu profit but ungawufonsa nale elder yasesontweni lena ekwazi ukuthi ibe khona meeting nakutshela ukuthi nakuthiwa sihanjelwe ngumfundisi la ekhaya ubani ongaba umfundisi bese kuthiwa ama elders bese kuthiwa ake besibona nanga umfana ngathi angaba so ayiphathi but inamandla ukubeka umuntu ozophatha lo umndiki ufana naleso sidalwa leso ukuthi mawungafuni ugane ngewugane mawungafuni usebenze kamlungu ngewusebenza mawungafuni usebenze lo msebenzi waseLatin ngewusebenza unakwa na utreatwe nawe njengalapha uyalidinga igobona lokwenzani lokumactivator la kwemzimbeni umrecognize umndiki ke lo number 3 umoya womnono umoya womnono bavamisa nje ukuthi bathi umoya wabantwana kanti uthi bathandethe lokuthi uphuphe abantwana abancane thandwa abantwana amasweet ube neface ne baby face forever young and stuff and then le mimoya le mnono let's say umuntu wakhona uphiwe kulapha but ulapha kakhulu abantwana sukuna lamanono la kwemzimbeni lokuthi umntwana unebala umntwana unesikhala umntwana yabona ilo moya loyo and then bese kuba khona le ndawo ifika icasha qala ngale khathi kusadla kakhulu icathamiya kunalabo swenka bebangena cala before kudlala isicathamila baba bagqoka kahle ama outfit amahle bagqoke bafaneleke yes baveza nje icala yilabo nalabo bangamanono labo but yangiva ngikhuluma ngabo baba manje yes abantu abaclean uzokuthi umuntu eyibani phela wangenwa ngamanono ma uyinono uclean umntwana phela uyadlala umntwana nanga namanje akekho clean but ubunono nomnono ngona ngichaza kanjalo lawo baba labo ula ufika uthole khona ukuthi lalo muntu li clean ngazuthi akushiswa impepha la ekhaya ngathi akungeni bantu kuyabonekile phansi wangena ngamanono wangena ngalabo abantu abathanda ukugqoka amajazi amhlophe ngathi bodokotela ya umoya wamanono ke lo umoya womnguni ila ubathola boskete esibovu labo labagqoka obuhlalo red and white abathola abagqobisela ibovu enhloko ngiyabona umcaka lo mphathi kwebovu yeah and then bathole laba vele bokugida iyona into asoke yenza ukuthi umuntu ahamba othwasa le umnguni ohlupha kakhulu yeah and then bese loyo ke usuke umnguni isinto sakini usuke vele kuumoya wobudlozi wokubhula I would say and then bese kuza la kulo moya wesithunywa isithunywa khona sentaba khona esamanzi khona esesonto khona esezulu khona sakini khona sakha ubaba wakho zihlwa ngokumbathelwa ke manje lezo yes isithunywa nje nangabe usonta esontweni
ungafike nje ungene kaso but sikwehlele sasontweni ufika uprofet but now ufike ekhaya uthola ukuthi awunayo neyodwa into ekhomba ukuthi wona nguwe lebongiprofet esontweni uprofeta nje ugcoke iuniform yalapha esontweni mawufika ekhaya unaladi asebenzi vele ekhaya ile outer spirit lisentshini sasekuphi sasesontweni lezo esifikayo siphinde sihambe the more excited nje siyafika sona uyabona kanti lesasekhaya ngilese sikhushulwayo ngoba umuntu bekasebenzela dini agqoka nazi ingubo nalezi ulo muntu ozomphupha akubonza nodini bekahamba emanzini ahambisa abantu bekaprofeta abantu bekuba neline bekubanjani loyo muntu loyo ngeke ahlala kuxoxa lento leyo ungazibonanga ugqoke ijoyini yakhe noma isambatho sakhe la chama khona amakhalakhalasi isithunya ngeleso sasekhaya lesi esase emtabeni bathi unomkhubulwane lesi sithanda kakhulu ugcoka igreen semvelo lesi sithola ukuthi siyalokhunzana usithola ukuthi nasilapha umuntu wakhona makuza izulu ulizwa lamzimbeni kuye ukuthi lezulu libi kakhulu valandana inkomo enthola vele lizoba libi kakhulu uthola ukuthi inangabe ilokhunzana lishaya lizulu before lizoqhuma ulizwa lamzimbeni amemeze iqala bese liyashaya uyaconnecta nalo kakhulu yini isithunya esibiza ukuthi unomkhubulwane but naso siya nokuba deeper ngizochaza lightly nami la engazi khona noma la ngikhumbula khona leso sezulu kwisithunya leso suku sithole ukuthi sisivamisa kuhamba lesamakhosi sesezulu yes and then leso uthola ukuthi nangabe uzongena elonini mawuzoprofeta mawuko wakhuluma yakho umuntu ozokhuluma emva kwakho uba nalamandla ukuthi walisho lizwe yakho lifinal okanye na usibona kanjani leso uzophupha ubona ama tiger ngithi khona leopard imele budloze bamakhosi but once wayibona seyi tiger sengama line wayibona phezulu emafini ilesithunya sezulu ke leso isithunya samakhosi ezulu yeah but mayifika kuleopard isithunya samakhosi idlozi lamakhosi either nalime ngapha ka left elakha umama nalime ngaka right elakha ubaba yeah and then bese kuba khona ke lesisamakhosi ke manje umoya wamakhosi lesikhuluma ngayo lo amakhosi umoya unjani ungichaza ngani ukuchaza ukuveza usisemncane ukuthi uhlobo lomuntu inkosi ayihlale emzini wabantu okay let's say njengalomntwana nje obamncane age of 4 years bangani bakhe nalabadala kunakuye beza la ekhaya bazohlala naye bamngunge kwemnandi uyabona akusiyena ophuma yamba okhenka afune bangani wambona sakhenka masaqala sithi uyadlala ibhola uzombona sekagaqa captain maqala athi uyalokhu uyafunda esikoleni sekayiprefect inyanga unalamakhosi kuleyo muntu ne leadership ngaphakathi kubuya ukhokho kubuya umuntu omdala uzophila la kulomzimba lomzimba walomuntu bese sekwenzani sekaphila njengomuntu omdala uyarizena ngidlula umuntu omdala le makhosi ngayichaza ngize ngifike kuphi into engayivala ngayo ukuthi that is where ke sithi amakhosi ngapha self initiate awathwasi indawo nawo namadlozi amakhosi kunzima ukuthi uzumuntu athi ngibone ngise intwasweni ngidla igobongo noma ikhama noma ibhudlo ngabona ngidla nebhubezi but yabathola abaningi bathi mina ngidle igobongo ngalidla nemkomo khona inkomo efike yaphuza nami lapha egobongeni ephupheni kodwa uthi ngiyaliphupha ibhubezi kodwa ligega lo muzi la ngaphandle la ngithwasa khona yabona Ese sikhuluma ngebhubezi nje ngifuna ukubuzana nasinto nawubhudanga umntwana like a small boy ihide iveza ubuse isifihla siveza ubuse isifihla bana kusho ukuthini mhlambe sejardini yami emzini wami kunokhokho ola ekhaya ofuna ukubuyiswa njoba popora nje ubheka ukuthi uyamnaka yini uzobe uyakudirecta ukuthi uyakhiwe kuphi lendlu yakhe ibhubezi idlozi amakhosi is la kulese name kukhona lo okwathiwa nakubizwa angithi uyazi ukuthi kuzokuthiwa inkosi igama lomuntu lo udlamile igama lomuntu yes that person uyinkosi lesibongo umkhize ukhabazela bantwana bomuntu la lona umkhize lona ukhabazela lona bani yabo le ithakazelo
bezisho ini magama abantu nale ibongo zize kanjalo so nakufika la kulamakhosi kusuke kubuye lo muntu okungiyena yena umnikazi waleli jalidi afuna kuzolungisa izinto zakhe la kuwo but nakabuye izobuya ngeform kakhokho nengabuya ngakhokholozi ngoba ngeke kuzomkhumula ukhokholozi la but ubuya ngikhokho uthi nakwenza ikwenza kwalo muntu kufana nomkhulu bani sokusho umama wakho lo office ukhokho wakho lo yeah. It makes more sense, eh? Never know uputanga umuntu I have sex like ivane kusho ukuthini like let's say maybe I'm dreaming of something. How do you differentiate the real one and the Slwane one? No, not the Slwane one. Okay, yes, even the Slwane one and nama what do you call it konje? Wet dreams. Yeah. Mangabe ubona abantu baheva. Wase na uyahalela ufuna ukwenza. Usuke kunomoya weyilwane lela amaphupho la bhedayo. Yes. O approachayo. But kuwe emzimbeni kunezimpawu zento ethi lento ngeke yenzeke le. Yabona into le usuke u stronger than lo moya uthunyele ukuthi la lento ibona yenzeka lapha kufuna yenzeke kuwe. Yabona but kukhona into kuwe neprotectayo. Mangabe ubhubha kwawena uyaheva. But ufuna ugadela into eyodwa ungafika empela ndaba. Wafika empela ndaba iThikoloshi wangafika empela ndaba umoya womndawo. Umoya womndawo uthanda nje ukunikezana inkomo nemikhekhe nomnikazi. Yeah. Yeah. Eish, because there is one thing, you know, especially maybe males will agree with me or not. Ukuthi umuntu bayahlala isikhathi eside anga heavy. Yenze uthi eksena na yavuka bona ukuthi hayi la it was going down, you know. Uphuphi I have no pressures lapha, you know, and then ugcina ejaculate le uthi naye kanjani naye ngeza za explain it. Yeah, ngithi mayifuna ukuthi ibuke ke manje lento leyo. Umuntu most abantu abashimayo abayishimana ukuthi umuntu wakhona kana ntombi noma kana mfazi kana mndoda kusuye kunomoya womndawo onomona ukuthi abe ku relationship loyo muntu. Okay. So lo moya lona uhlala ube siyahafula igula kuloyo muntu. Yeah. Okay, yeah. I know ngeke. But it's not what is a spiritual wife. Usuke umservice lo muntu. Yes. Usuke nje umafula inkani igula na yonke into. Oh, akusukuthi mhlambe vele uni spiritual wife. Spiritual wife baba isicila sayo le. Yeah, yenzeka right through. Yenzeka right through. Uthola umuntu akhona ukuthi once washona nje ilanga uyazi sometimes omunye sinokuthi sibasize lapha uthi every day ngena umuntu eminyango ngikhumula lonje kulahlela lapha nakade uyalala nje uyakhumula umuntu ngiyambulala noma senendoda kancane kwakhe iyakwela spiritually ke leyo ilona ke indoda yakhe abamvusele yona ukuthi ayiyomlala ucede wonke la relationship ke ngayithola HIV mayima kunjalo hayi la no uyitholi yona but uba nesicwacwa. Okay. Uba nesinyama. Oh, uba nesinyama. Yeah, uba nesinyama ke lapho sokuthi engathi na ukhuluma ngathi hayi akathule bo. Eish. Yabona. Asiyadina lo man. Yeah, iyadina lo na. Akasiboni. And efuna igade lento leyo ukuthi once wapopulana nabantu ebusuku basoke abakuthumela ngoThikoloshi ufuna unake ukuthi yini into yakhe eshona phansi lo Thikoloshi usuke athunyelwe ukuthi azoshaya leyo nto leyo but ngesikhali azosebenzisa kulesa le nkausa. Yeah. Yes mawusasho kanje ne one of the guests that we had previously what we sure bekane problem yokuthi makalala ekseni uzovuka vele sekahlubulile sekamapona you know basho wazowathenga ne memory card ka 32 gigabyte wazama ukubeka ifoni futhi yini lento emhlubulisayo ebusuku emkhulumula ke ebusuku atinakalele atinakavuka ekseni asole sekamapona yini leyo nto le I what basho zangabone next mara ekseni uvuka amapona unathi check ifootage lapha ifootage idololo there was nothing a tricker ukuthi uhlubuliswe yini. So I didn't know what it was so dangerous ukuthi spiritual wife can go that deeper. Ay lapho suke sokuyisipoko esivusiwe laba bathakatha kulezinga eliphezulu. Yeah. Upper level. Yeah, lapho hayi nami le ngisengafika kulezinga lokuyilapha. Yeah. Akayafika umuntu. Izinga lokulapha ulibona ngabantu abalethayo. Na kule level bakulethaya lapha.
yabona imoya nemoya nayipromote kube iyakuleta sakafiki lapho ish yani hey but leyo ndawo yayibona nje ayidingi ukuthi uzoyichaza hayi lapho khona kusuke kune problem esiphilayo yeah esingafanga hey ngiyacabanga ukuthi ivana zitika lo sisipoko leso ngifuna ke sikhulume ngana si uyibona njani inhlanhla emaphupheni ukuthi yabona la inhlanhla straight what kind of dreams actually can I dream uphupha amanzi clean mangabe ke unomamas noma waphupha nje amanzi clean umalume inhlanhla leyo but kwazi wachama umshana wakho abala inhlanhla yokuthi uzoba nomzukulu umshana umedi la inhlanhla yomntwana but waphupha nje amanzi clean nje awodwa shuthi inenhlanhla but inhlanhla yakho iconnected namanzi yabona and then let's say uphupha amafish imaphupho la wenhlanhla uphupha imali but imali yakho akumelanga kube imali emhlophe lena onikezwe yona bakunikeze iphupho yazi imali emhlophe ngenjani like ihlweza like silver silver oh yes banginikeza isilver bayakulilela lapho isifo esizayo leso sisifo but inhlanhla uzoyibona ukuthi kube imali ezofika ikhafule umshini uthi uyaphupha udrawer ebusuku bese kuphuma imali ku ATM ingasa stop iyakhomba lapho ukuthi unenhlanhla but inhlanhla yakho ilapha egambuleni hamba ogembula lapha wena but every time uyogembula iphahlela le mali thanazala le mali oyogembula ngayo if uphuma endlini nga 500 rand noma ngabo awukakayiqede 500 rand wawina uyahamba bethi wawina nje uyahamba mayiphelile uyahamba uthi ayisilulekile but nje isuka inhlanhla yakho ilethwa umuntu wayegembula ngizosho njalo nje okay yeah mawune inhlanhla elotho shukuthi ifanele nje ngingabheji nge-app nge-cellphone banking ifanele ngikeep cash ngithandazele ngiyobheja ticket yes uhamba uthenga ithikithi ulokhu nale maphikiti nathikithi akho nabuyeke namsamo uchazele bona ngale inamba uyabona nangabe kunedlozela isilima ke nemona izofike linisimvula lelanga le inamba lezi abakunika zona baningi abenzeka kanjalo la bekayibheje for almost 3 weeks omfo le number bamnikeza zona the day angayibhejanga kwakunemvula zaphuma nje basenjalo yeah ayakekho right namanje la na umbuko yambona ukuthi hayi bafula imali yeah itrauma so na ubona ngalezo ke or ubone uphupha kakhulu into ezimhlophe sometimes uphupha intaba uyibona ngathi it's the snow kusho kona ukuthi unenhlanhla uyabona or uphuphe uhamba nama presidents ukhomba ukuthi uzoba usuma nabo shaka ngathi esinye isinto naso isitipulers should you rub shoulders with big people uyabona inhlanhla kwaleyo futhi ngoba kukhona abantu abayinhlanhla nje baphuphe ephupheni njengalo nemali kakhulu lo dokotela wethu la uphethele ya club nakwenzekile wamphupha uyazi na ukuthi kukhona into engayithola kule viki ehlanganayo uyabona kanjani so ngifuna ukuchazela njengaleso uphupha izinto ezipositive yeah are there ancestors can they warn me about maybe my wife or my partner ukuthi inyoka le noma ngathi uyayishada le yona ake uyefokol ngayo are there any signs that I can receive from ancestors through these dreams hey yabona leyo nto leyo isishaye sonke hey buzenye ke ba hayi buzenye but ke ngamosha isikhathi amadlozi ngomuntu wakho nawakuwonisha iphupho lawo angekwenzeke ukuthi bakutshele in parables or indirect bazokutshela direct bese wena ufuna ukuthi lihlaziyo lelo phupho lelo kanti lela lidinga ukuhlaziyo yayiva into le uzofika nakajola uzomphupha akutshela ukuthi ubuye boyfriendini yena banamandla ukuthi benze yena akutshela mangabe yajola uzomphupha bamkhwela ukhona imagine and mawuvuka wena ekseni uzothi haya kufonela ubamnkosi bishop asichazele iphupho leli yena uyazi lo sister ukuthi njoba uphuphishe kulomyeni wakhe umphuphe athi lo mntwana engimphethe akusiwona wami
akusiwona owakho ubaba lomntwana lona ubani wazi ukuthi wazosho njalo makoti ibhemile ephupheni idlozi ephupheni mali konisho makoti lisebenzisa yena alikhulumi indirect leyo sengitestifyile sinemhuzo yayo siyayazi si in denial kusho ukuthi and akwenzeki futhi ukuthi idlozi li ngathini mangabe umuntu achitha lizoveza umfowenu liveza lo shithayo into enga-advise nje umuntu okubudlelelwane once wamphupha cheat uyachitha simple either indoda i-boyfriend or once waba too serious ngaye idlozi lizom-expose ukuthi lo muntu o-serious ngaye mbuke no news no bad news once baba ne-news bheka le news kodwa ngeke lidlozize lize kuzokutshela ukuthi mthathelo namuhle kakhulu uright lo ngoba obvious uyalapha vele already muhle umbonile ngeke likutshela into yaziyo but once leze kutshela ngaye ubhedile lo is a real cheater lo yeah lona i real cheater and then unamandla ke futhi ke mawuphuphile uzokutshela ukuthi so ngazi ungilahle ngene ngamaphupho wazi ngani noma yichitho sebayawenza lama ichitho zokuthi ungiphuphe ngenza into kanti akusinjalo sebanayo ke naleyo nto yokudila but defensive vele bona you know ichitha ke very defensive ichitha funa umbona nje lapho nje umuntu odefenda kakhulu ukuthi iproblem yakhe bonkinga le yeah then mazisa laba abagcokisana imbaji ke esebathi umntwana ngowakho to sticks ngwakho umntwana idlozi nakhona la khona ukubonisa ukuthi hey wena bakufaka imbaji la yona lembewu yakho le yazi idlozi anankinga nalokuthi lo mntwana abe ijazi la ekhaya ngoba bayazi ukuthi umntana ngaba step intwana sibala ekhaya yes yabona kusenkinga but kufike kube inkinga nangabe lo mntwana loyo senifuna kumthwalisa umsebenzi wasemsamo la ekhaya lizomthatha limlahlele etshwaleni nangaba intombazana limlahlele ebafaneni abe yinto nje ningamsebenzisi lo mntwana emsamo akangathatha abhalwe intweni ezithi ngelinye lamalanga umsamo kuyokhuluma yena awasurvive amajazi angama firstborn ngicela kuma lapho hey elinye nje ijazi nankinga angisho kunelinye isiko ne bishop ne bathatha umntwana bamfaka isibayeni ne then wesinkomo bashizenza li effective vele I think lelo ngeke mina njengami ngilibuke ngilithande ngifuna ukuchecka labantwana bami enginabo ngeke lingisebenzele manje funa licale lemuva kubobaba lifika lapha vele selitrainekile you understand okay ukuthi lesibaya lesi sesizoba iDNA yala ekhaya hayi le very same sibaya umntwana la ekhaya wentombazana uyangena ngishagula uyothatha luthatha bulongo lapha hamba ukabulongo usesikhathini leso sibaya leso idlo zakho naseli angeke lisebenze then how do you identify your identity ke in your family circle hayi mina mfethu ngeke ngikhulume kakhulu into engayichaza kuleyo part ukuthi ayikho indoda responsible enganali ijazi ngicedile ukukhuluma lapha all right I see selabo ngizokutshela off air ukuthi all right so nabane uphupha you know umuntu alisoka lamanyala khona lapho nakhona is it a sign ya something mangabe uthatha umuntu akho nomphupha nje uma ngena phuma uthola bangena aggressive ubungozi ke balabo mabangene kanti unemoya wabantu abadala yoba Ethiopia ngelinye lamalanga le ngoba ufika ngale abuye nayo lento yakhe le yakhe okay uyabuya mbona umfazi kalo khunze intombi yabo lokhuzana unawuthola ithuba ngathi ungayiginqa ngabani ubuya ngalo yamoya wakhe umuntu nakayisoka lamanyala asaphila uzobuya vese abuya sebenze ngalendlela bekasebenza ngayo phela sikakafela akakhali icilongo umuntu nomuntu sabuyisa afuna ukulungisa inkinga zakhe la yes nangamuntu okhona balala nabafazi babantu uzobelana nabafazi nangabalala namadoda abantu uzobuya umthola umuntu angene ekuthwaseni kulaba athwasayo abuya kwaGobs angene nje straight angena ngaphuza phuma phuza yes kufike le dlozi eliphuza lamthola lapha
lathi ye wena ubona ugobela uthenga utshwala bungakanani phuza lana wena bese bathi athi mphuphe umkhulu amanginikeza nami umkhulu amngangampupha athi ngithuma ama black eye 2 wathi umama bayangisiza ngegobongo wathi kimi le black umkhulu wakho ufuna ukuthi umphuzele yona ngathi ngizomphuzela nemisamo ngiyabuthenga ngalokho kunzana. Okay, sifuna ukuchaza kule ndaba yamagobongo abantu abaningi balimele kakhulu la emagobongweni. Amagobongo mina ngithi bathatha njengani ukuthi I app afana ne app. Okay. Kule party yema let's say une phone entsha. Okay. Une app ye Twitter, Facebook, what ile mimoya konayo le. So la magobongo na uzowadla azo activate this app lo moya according magobongo kuyenzeka inahambe wrong kumuntu yes mina ngiphothule ka 3 ngithatha amagobongo abantu bangiphothula amagobongo 3 angasebenzi until lo S4 wathi bebona ngokuphothula omunye umuntu lo so kuyenzeka abe right umuntu but igobongo lakhe thola ukuthi alichumana nale gazi lakho yeah. Fish. Yeah man, asi kuningi Bishop. Kuningi. Kuningi. Because like the way kungakhona like mawuthi uyayicalisisa and especially maso ukhuluma ngamagobongo ukuthi imimoya uyibalile yonke the way imnengi kakhona. Somehow izinyapa ngisakhumbula ukuthi ungiziphi but ngizolalela kahle ukuthi le kunemimoya yani and when you speak about the app that's why I can relate the whole thing ukuthi iningi le mimoya kakhulu ngeke ngikwazi kuyibala nami ukuthi bingakhi but into engitshela yona ukuthi amagobongo bengibale ngithi ngazi 9 but mina ngikhona kwenza 6 lawa u3 angikhona kwenza umndawo umndiki umnono umnguni isithunywa amakhosi ugedla ligobongo lakhona angikhona kulenza ngoba lihamba elisebenze kuwe ngelisebenze kuloya usuke kusho umuntu wakini ukuthi hamba umtshela ukuthi angangenzela igobongo but afaka ukuthi nokuthi elenzuza same apply elelo khunzana elomlozi same apply angeke lisebenze kuwe phinde losebenza kulo phinde lamanye kodwa ayasebenza kanjalo kodwa la alaba ngoba kuya ngokuthi lokela wakho akuphi usentabeni usemanzini usemgedeni kuya ngokuthi inzuzo yakho yamafu yasemanzini yakuphi yabona kuya ngokuthi umlozi wakho wasemanzini wakuphi dependa ngalokho ngeke ukuthi ngoba wasemanzini nali igobongo la futhi igobongo la lenzuza ke most of the time bayibiza ngegobongo lamanzi kulolo lithola liku nabakubonisa wena hayi mina lozoba ngikwenzela bakubonisa wena ulanda wena ugqokele outfit abakhomba yona phansi esizibeni ngekhalabashi ikhamba ulibona na impande iroots isuka phezulu kumhlanga iyoshona phansi le iziyongena phakathi kulo ilengele phakathi kwayo so but egobona ulibona lapha semanzini kunalo muntu la ulugade njengenkatho ile python enkulu ezobigadile akekho ozosondela uzothatha ngaphandle kwakho nawuza wena iyahlezi uyalithatha ugobela wakho mangalithatha lapho ngeke niphume emanzini kohlangana idaka lami nelokhunzana most yenzuza gobongo ihamba kanjalo but akwenzeki kube kulesigaba sokuthi uzokufika kulelo gobongo lelo ungakazwa lapha abantu kwanama ngakafiki leso sigaba but ukuphupha ngiyakuphupha but ilanga esolanda ngaloko bonke abangangijingisi and kuba ubu1 ebusuku nangabe ufuna uhamba nomuntu agade nje ukuthi wangena la waphuma ngo2 hours inyana ulandele yanto but uba abnormal na ufika khona siyolithatha ngoba obvious uyalibona naye ithandele and awulanda ngalento ulandelo lo yana nje ugadise le gobongo kuphela yeah ama-China mele isithunywa manje ilimi zasithunywa leso amandiya le gama letikulu bayalithanda amandiya wona amandawo angithi yabona amandawo ukuthi ayenzani akhulumisa indawo nawungatholela isindawo sangale kubo phela ya sinobundiya phakathi nawuteselela sindawo angazi bashimpliza kanjani ilimi lakhona so amandawo eza ngamandiya isithunywa siza ngomlungu siza ngomchina siza ngomfana omncane wathi waba intombazane seyidlozi
shuthi unedlozi ne idlozi leli mfanele ukuthwasa and naloko into yokuthwasa ke leyo akusiwonke ufuna athwasile lemimoya eyi3 engiba lapha egcineni iyona moya ekubypassa ekuthwaseni yazi machine something man very important ukuthi umuntu uba nemimoya aseselihlwili yes angithi biblical funa khona sorry kufaka neBible phakathi mawufunda incwadi yabantu uJeremiah uNkulunkulu athi ngakwazi seyihlwili ngaqoba ngakwenza yonke into nala kwamoya nala kithi laba bakithi baqoba bakwembathu siselaphana umoya ukuthola ngendlela khehla umoya womndawo ayiwodwa usuke khona omunye umoya womndawo but umoya womndawo ngoba uyangeze ngenxa yesisindo somsebenzi lona umndawo wazi lokho lona wazi lokho uzokuthola ngendlela but wonke lo umoya ukumbathu sisesiswini waqeda so navale bangiterminateile ngingakaveli nokuvela it means nafanele ba terminate nalomoya obewukhona uzokuthiwa intombazana mayizothi izokhipha izogeza isisu kuthiwa lo muntu wambula lonola kakhulu uhliphiza yonke into wabula lo muntu ongabulawa la lo muntu bekazoba i-breadwinner lo muntu bekazoba i-strength sakho yabona ukwateka kabi lo muntu lo na unamandla lo moya lo even umntwana ozocarrywa ngemva kwakhe uyakwazi ukuphuma nangayo lo mntwana uthole ukuthi umntwana uzalwe awubheki bese sekakhula abawubheki yanganjalo so kumele vele all the time umuntu akhona maka terminator or makathole what they call it miscarriage ifanele ayizazi ukwenza i-cleansing ufuna yenza i-cleansing but cleansing yakhona kufuneka yenze kayi2 ayenze manje iceda kuyenza so ukuthi eglisi uyacolisa kulomntwana so mase kufika isikhathi sokuthi ngabe lo mntwana sekazelwe 9 months later or a month later let's say ufuna ngabe uyazalwa ngo December yena January bese yayenza futhi i-cleansing sekathenga impahla manje ngoba kusho ukuthi lo yamuntu sozodinga ukugqoka uyabona enibaza khona kuba once off wamthengela umnikeza kahle a final send off ngoba lapha kule ladi lakhe ilakho ngifuna introduce khona kwaba kubo uthi mama or gogo or whomever lo washona cela ngithathele bani njoba kaso ninginikeze nimbeke kulesimo lesi ngambulala noma waphuphuma noma kwabanjani ubeke any reason or enza ukuthi wenze lento le and ungasigezi isisu esokukhishwa ngazi ukuthi saphuphuma usuke umgeze room wrong loyo mntwana uyoloka abuye nje akumoshela ngathi awenzanga khuluma nje ukuthi ngamkhipha ngala sizathu nasinalesi ufuna nje reason kuphela mntwana ukuthi wangibulalelana yeah man hayi mfundisi sizikhulumile kuningi ngicabanga ukuthi ayikhona esichila ikhona into esichila angathi ngizozwa ngani mina okay akisho wena ngicabanga ukuthi khona mhlawumbe uhleli la ukuthi ufuna ukusitshela khona hayi mina no akukho mina ngenele njalo wenele ezongine niphendulekile yes do you have a question you don't have a question also all right isayivala ke nomfundisi amen ayisibonge kakhulu ukuza kwakho it was nice ukusifundisa ngemimoya usifundise ngamaphupho maphupha unentombi entsha kusho ukuthi singizoshada ne or maphupha vele like le stage sokushada like ngizophupha in uqonywa uqonya yeah baqoma like bayaqoma you getting a new girlfriend new girlfriend iya flip kancane ke leyo sometimes inhlanhla naleyo uzosho but ube vamise kuba inhlanhla yomsebenzi usuke uthola umsebenzi omusha okay awufuna pass manje ufuna umsebenzi ufuna intombi yabo ngizoshada phela ngifuna ushada no and then mangabe uphupha ke uthola bakubiza emsebenzini wakho wakudala most of the time kusuke ukuthi uzokushushwa i-ex yakhe ithi yazi mina ngenza iphutha nangabe uphupha uthola umsebenzi hayi ukade naloku ungaqonywa ke lapho la lethule iyabolekana nje uyawuthi kuphi kufike yabona baba namandla kucala omunye iphupho liba direct lapho okunye ayabolekana lethule uphupho nje uthola umsebenzi vele uthole ngempela uphupho uthola umsebenzi uqonywa ungasawuthola umsebenzi mangizoshada ke nakhona maphupho ushada no if let's say baby nakumele ukuthi ushade ufuna ubona impawu zakhona lapho bangakuphuphela mhlawumbe uvunulile uyabona ukunamalobolo or kumshado wesintu ufuna uphushele ungaphuphi wena ungayigqoki isuthi ugqoke lo wesintu okay ngalondeleleka ukuthi ungashada
No. Bengizobuza ukuthi nakufuna ukuthatha 2 bafazi. More than 2. Mfanele ngene imali cangi. Make sure you do the right thing. If you like, you subscribe and you share. Me and you, we're gonna meet on the next episode. Have a nice one. Sharp.